I jako mi je drago što ste večeras ovdje. Mogu reći da ste na najboljem mjestu gdje možete danas biti. A jedan glas mi šapnuo, a ko će ti sutra doći? Suočavanje sa sudom. Ko voli sud ili da se suoči sa sudom? U jednom rečniku pročitao sam ovako. Adventisti veruju u strašni sud. A ja sam rekao, ma ja ne verujem, to nije istina. Ja imam dobru vest. Sutra ćete se iznenaditi kada budete čuli o nebeskom sudu. Da to uopšte nije loša vest. Uopšte nije loša vest. Neću sve da vam kažem, to ćete sutra pa ćete čuti. Ali želim da vas opustim i da se ne plašite. Dođite slobodno. A večeras smo najavili najveći religiozni promašaj. Ono što ću i večeras kazati i večeri koji dolaze, kad budemo govorili o Babilonu i tako dalje, ja sam siguran da to nećete čuti i ne možete nikad čuti. Postoje neke stvari koje su tabu teme i u kojima niko ne želi da govori. Želim večeras otvoreno da govorim zato što smatram da ne postoji ništa vrednije nego spasenje koje nam Bog nudi. A đavo želi da nas drži u tami, u neznanju i u mraku. Božja reč, Sveto pismo, nam daje svetlost da nismo u tami. Želio bih da vas povedem sada do Rusije, u vreme kada je živeo ruski car Nikola I. Istoričari kažu da je ruski car Nikola I imao jedan neobičan običaj. On je znao često da se obuče kao običan čovjek, kao vojnik, pa je voleo malo da prošeta carstvom svojim, da vidi o čemu ljudi pričaju, kako žive, da li im je teško, da bi se znao prilagoditi. Znači, voleo da ide među ljude. I jednog dana, kaže ruski car, šetao je parkom i primetio je kako na jednom mjestu stoji jedan stražar. Bio je iznenađen zašto on stoji baš na tom mjestu. I pitao njega, vojniče, šta radiš ovdje? On kaže, care čuva, tu sam na straži. Pa dobro, vidim, ali šta čuvaš? A on se zbunio i kaže, ne znam. Sad iznenađen, kako možeš biti na stražarskom mjestu, a da ne znaš šta čuvaš? Sve što je car mogao da vidi, to je bio neki propali grl koji ni na što nije ličio. A on stoji pokraj njega. Stvarno nema logike da ga čuva. I onako iznenađen, odlučio je da sazna šta se događa. Zbog čega je tu stražar? Otišao je u arhivu i onda je počeo da lista. Tražio i znate šta je našao? Pre više godina Rusiju posjetila Katarina Velika. I onda je bila oduševljena parkom i odlučila je da jedan prelepi ružnjak pokloni i tu su stavili dakle, jednu malu zaštitu i jedan vojnik koji je tu bio postavljen da ne bi slučajno neko od prolaznika kidao ruže. Vojnik je ostao, a ruže nisu. Ali je ostalo tradicija da tu bude vojnik. A on ne zna zašto. Šta čuva? Možda ovako na prvi pogled malo izgleda i smešno, i interesantno, i čudno, ali sastanimo malo. Da li je ovako nešto moguće čak da se pojavi i u crkvi? Da postoji tradicija, da nešto čuvamo, a u stvari ne znamo šta je. I zašto je to tako? I slobodno se i vi malo preispitajte. Masa ljudi danas odlaze u crkvu. Neki idu iz običaja, idu iz navike. A da li sve što radi ispravno? Ja bih želeo večeras da to bude glavna naša tematika. Jednom prilikom Isus izgovorio reči koje su zapisane u Markovom evanđelju, 7. poglavlju, 9. stihu. Kaže svojim savremenicima i reče: dobro ukidate zapovest Božju da svoj običaj sačuvate. Oni su imali mnoštvo običaja. Mnoštvo. I od tih običaja to je bila strahota. Ljudi su baš bili robovi tih običaja. Jednom sam čitao čak jednu interesantnost. Kaže, arheolozi jednom prilikom su u jednom siromašnom selu
pronašli kameno suđe. To vam je kao danas kad bi rekli Cepter ili ono AMC, skupo suđa, siromašni ljudi. I onda su se oni pitali, otkud, zašto? Zamislite da danas odete u dom nekoga, on nema šta da kupi da pojede, a ima Cepterovo suđe. Rekli biste ovo nešto nije u redu. I onda su oni istraživali i pronašli su da u stvari postoji jedna rupa u zakonu, da ne postoji obredno pranje za kameno suđe. I onda bi bilo lakše da se žrtvuju da kupe to suđe, da ne moraju imati čitave one ceremonije oko pranja suđe. I da ne spominjem običaj pranja ruku i svega što je bilo, to je bio zaista teren. Ali Isus im kaže, vi ćete ukinuti zapovest Božja, ali običaj svoje čuvate. Tekst u 2. Timotiju 2.15 kaže ovako. Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radnik koji se nema šta stideti i pravo upravlja rečju istine. Bog želi da mi budemo ljudi koji žive po istini, onako kako je to pravo i pošteno, onako kako nam je On to dao. Da ne budemo robovi nikakvih običaja. Vratimo se do Edena. Pokušajmo od početka da nađemo razliku između Biblije i tradicije. I kada se vratimo na sami početak, vidjet ćemo da su Adam i Eva uživali da obožavaju Boga. To je bila njihova najveća radost. U prvoj knjizi Mojsijeva 2.2 sinoć smo čitali da kaže pismo. I svrši Bog do 7. dana dela svoja koje učini. I počinu 7. dan od svih dela svojih koje učini. Dakle, Bog je završio sedmicu stvaranja za 6 dana, a onda je dao jedan dan od odmora, dan blagoslova, dan kada Bog želi da bude sa narodom. To je vreme kada će ih Bog na poseban način blagosloviti. To je Bog zapisao i na kamenim pločama i mi čitamo u 4. zapovesti gdje kaže u 2. Mojsijevoj u 20. poglavlju od 8. do 11. stiha. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje, a 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji među vratima tvojim. Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u 7. dan počinju. Zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. Bog je jasno to dao u 4. zapovesti, dakle, koja važi za sva vremena. Tekst također koga smo sinoć spomenuli, Ezekija 20.12, kaže Bog. I subote svoje dadoh im da su znak između mene i njih, da bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećuje. Postojala jedna jasna razlika koja je bila u vremenu. U vremenu zato da to niko ne može promeniti. To je bio znak između Boga i njegovog naroda. Drugi narodi su imali druge običaje. Slavili su sunce, Sunday. I najveći praznik onoga vremena, počevši još od vremena Vavilona, bio je Dies Solis Natalis Inviciti. Nepobedivi praznik Boga sunca. I to je bila razlika između Božjeg naroda i svih drugih naroda. Zato što je Božji narod obožavao pravoga Boga, dok su drugi narodi, dakle, obožavali sunce, mesec, zvezde i tako dalje. Međutim, nije Isusu baš bilo lako kad je došao na ovu zemlju. On je došao sa ciljem da donese, da objasni istinu. Istina koja je bila povučena već mrakom tame. Čak, recimo, utjecaj grčke filozofije je bio toliko jak da su i u izraelskom narodu, dakle, Jevreji počeli da veruju ono što su verovali paganski narodi. Mnogi od njih su, dakle, gledali druge bogove, klanjali se drugim bogovima i tako dalje. Kada je Isus došao, on je došao da donese čistu nauku. Ali on je imao problema, recimo, i sa farisejima, koji su bili ortodoksni. Kada bi Isus u subotu učinio neko dobro delo, a Biblija je zapisala 7 čuda, oni su rekli, ti nisi čovjek od Boga, ti kršiš subotu. Zato što nisu poznavali duh. To je bio teret. To nije bio blagoslov. Bog je želeo da to bude blagoslov. Kaže, to je dato čovjeku, radi čovjeka, radi njegovog dobra, a ne radi njegovog tereta.
I kada pogledamo, dakle, ceo Isusov život, a naročito smrt, sinoć smo spomenuli, potvrđuje nepromenljivost Božjeg zakona. Jer 6. dana Isus je umro, završio svoju misiju, u subotu je bio na miru po zakonu, a 1. dana je ustao. I zato on kaže, subota je načinjena čoveka radi. Nije čovjek subota radi. Nije Bog stvorio čovjeka da ima neko sada to da praznuje. Ne, to je dato kao blagoslov. I to je ono što moramo razumjeti. Toga dana Bog želi da imamo zajednicu sa njim, a ono što mi možemo sa našim darovima, talentima, kao što smo sada slušali kroz pesmu, kroz muziku, da kažemo, Bože, mi te volimo, mi te slavimo, mi smo srećni što si nas ti stvorio i što pripadamo tebi. To je nešto najljepše. Ali definitivno sukob se vodi između istine i zablude na ovoj planeti. Taj sukob ne samo da se vodi na ovoj planeti, on se vodi duboko u nama. To je kosmički sukob koji je počeo gore na nebu i traje do današnjeg dana u borbi svakoga od nas. Mi nismo izolovani. Ta velika borba između dobra i zla vodi se u nama. U svakome od nas. Hajde da vratimo se 2006. godinu natrag u vreme kada je živio jedan od zaista posebnih ljudi. Zvao se Danilo. Bio je jedan od sigurno najvećih proroka koji su bili na ovoj zemlji. Danilo je jedan od retkih ljudi za koga Biblija nema ni jednu primjedbu, ni jednu manu, ni jednu. Jednako je živio po volji Božjoj. Poštovao je Boga. A Danilo nije imao lak put. On je imao 18 godina kada je Navukodonosor srušio njegov grad. To je bio mladić pred kojim je bila sjajna budućnost. Bio je knezskog porekla, veoma školovan, vrlo inteligentan, veran Bogu. I odjedanput on odlazi iz Jerusalima, grada živoga Boga. Grada koji je poštovao jedinog pravoga Boga. Odlazi u Vavilon. Vavilon je simbol, sinonim lažnih bogova. U Vavilonu ste imali mnoštvo bogova. 13 oni koji su bili istaknuti, a najpoznatiji bio bog Bel Marduk, koga je obožavao car Navukodonosor. I on odlazi tamo kao rob. Rob. Mogu se pitati, Bože, ako si ti pravi Bog, zašto si dozvolio da odem u robstvo? Ali Danilo ni jednom jedinom prilikom nije postavio tako pitanje. On nije kukao, žalio. On je doneo odluku. On je odlučio, bit ću Bogu veran, bez obzira šta će se dogoditi. Čak kada je bilo u pitanju smrt, on je imao stav. I Bog je blagoslovio. Bog je bio uz njega. Preko njega Bog je otkrio caru Navukodonosoru istoriju koja će biti sve do kraja. I ovaj čovjek bio uvijek veran. I sada dolazimo do trenutka kada se prvi put Bog njemu javi. Više nije mladić, ima negdje oko 80 godina. I on dobio prve vizije. I kaže on u snu, u viziji koju mi je Bog pokazao ovako. I vide u utvori svoje noći, a to 4 vetra nebeska udariše se na velikom moru. I 4 velike zveri iziđuše iz mora, svaka drugačija. Tu kad vidite zveri, ono, šta to sve znači. Međutim, želim da vam kažem, kada god Biblija koristi neki simbol, ona daje i odgovor. I evo, ja ću samo sada uzeti neke od ovih primjera koje smo ovdje pročitali. More, kada god se spominje u Bibliji, ono predstavlja narode. Imam i tekst Otkrivenje 17:15. Vetar uvijek predstavlja ratove. I zveri predstavljaju careve. I kada imate ključ, onda vam je lako otvoriti vrat, onda ne postoji tajna. Čak i Otkrivenje koje je pisano je puno simbola, zato što je Jovan bio na Patmosu i on nije mogao pisati otvoreno jer je bio u zarobljeništvu. Dakle, nikada to ne bi stiglo do Efesa ili mjesta gdje su bile crkve u Maloj Aziji da je Jovan pisao bez tih slika ili simbola. Ali oni koji su čitali Bibliju, oni su dobro razumili. Dakle, imamo simboliku. Prva vizija ili prva slika koju je Danilo video je lava sa krilima. Da li nam ova simbolika je već poznata? Ste gledali neke države koje imaju simbole lava sa krilima? Dakle, to je simbol bio Babilona, kao što je, dakle, ovo
ovaj kip koga je vidio car Navukodonosor, evo ga sada Danilo, dakle, dobija viziju i kaže on ovako. Prva životinja koju je vidio beše kao lav, imaše krila orlovac, gleda doklen se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek. I srce ljudsko dadaju se. Dakle, ovaj simbol. Lav. Lav je car životinja. Kralj ili car ptica je orao. Najjača slika koja može biti ovdje jeste orao, odnosno lav sa krilima orla. Moć, silu, snagu. To je ono što je nebo predstavilo prvoga babilonskog cara, a to je bio Navukodonosor. Kasnije što kaže da su krila nestala, skupila se, pa se dalje srce ljudsko predstavlja posljednjeg cara, a to je bio Valtazar. On je želeo da uživa, napravio gozbu i tako dalje, rugao se Bogu i to je bio posljednji dan, posljednja noć njegovog carstva. Kada je car Navukodonosor sanjao san, Bog mu je otkrio da je njegovo carstvo prikazano simbolom zlatne glave. A Danilo ga je dobio, dakle, na drugi način, ali jedno i drugo je potpuno isto značenje. Druga životinja koju je Danilo video, evo što on kaže. 7. glava, 5. stih. Potom, gle, druga zver kao medved. Beše kao medved. I stade s jedne strane imaše 3 rebra u ustima među zubima svojim i govorašaju se. Ustani, jedi mnogo mesa. Drugo svjetsko carstvo, nama je poznato, je Medo-Persijsko. U drugom poglavlju predstavljeno je srebro, a srebra je bilo u Medo-Persiji koliko želite. Na tone i tone srebra bila. Kao što je Vavilon bio poznat po zlatu. A zlato je to carstvo koje je bilo najjače prikazano zlato. Srebro je manje vredno i prikazano Medo-Persijsko carstvo. To što je ovaj medved bio nagnut na jednu stranu, predstavlja nadmoćnost Persijanaca u odnosu na Miđane. A to što u zubima ima 3 rebra predstavlja 3 velika naroda koji su oni pokorili i uspostavili carstvo. Dakle, to je slika koju je Bog otkrio Danilu. A onda dolazimo do 3. carstva, za koga kaže ovako. Potom vidjeh i gled. Druga, kao ric, imaše na leđima 4 krila, kao ptica, i 4 glave imaše zver i dade joj se vlast. Dobro, malo istorije nećete zameriti. Dakle, Grčko-Makedonsko carstvo prikazano je bakrom, u drugom pogledu zlato, srebro, bakar. Vidite kako vrijednost pada. A ovdje prikazano je sa risom. Ris je veoma brzo životinja. Veoma brzo. I ona predstavlja brzinu sa kojom se širilo 3. carstvo. Posebno je to bilo za vreme Aleksandra Makedonskog. Ali, nakon njegove smrti koja je bila vrlo rano, već u 33. godini njegovog života, njegovo carstvo je podeljeno na 4 generala i zato je prikazano sa 4 glave. A životinje koja ima 4 glave ne može dugo ostati, zato je to carstvo prikazano kao ono koji će vrlo brzo da propadne. Nakon njega dolazi nešto što Danilo nije znao da objasni. Nije znao s čim da usporedi. I evo kako on kaže. 7. stih. Potom videh u udvorima noćnim i gled. 4. zver koje se trebaše bojati. Strašna i vrlo jaka. I imaše velike zube gvozdene i jeđaše i satiraše i gađaše nogama ostatak. I razlikovaše od svih zveri pređašnjih. I imaše 10 rogova. Dakle, jednostavno ne znaš čim da je usporedi. Strašna, vrlo jaka. Ovo je slika Rima. Dakle, u drugome poglavlju ono što je Bog Navukodonosoru otkrio jeste noge od gvožđe. Zlato, srebro, bakar, gvožđe. Vidite kako padaju vrednosti. Tako su i carstva padala. 4. carstvo koje je došlo. U drugom poglavlju slika gvožđa, a ovdje životinje koja je strašna, vrlo jaka, koja ide i satire sve pred sobom. Kao što je i Rim išao i satirao sve ispred sebe. Tako je ovdje prikazano, dakle, u 4. poglavlju. Ono što je sigurno privuklo pažnju Danila, bili su rogovi. Evo da čitamo. Kaže, 10 rogova jesu 10 careva, koji će nastati s toga carstva. Dakle, nakon Rima deli se na 10
carstava. Pogledajte drugo poglavlje kako je prikazano. 10 prstiju na nogama. Neka carstva su bila jaka, neka su bila slaba. Tako je ovdje. 10 dakle rogova. Rim ostaje podeljen do Hristovog drugog dolaska. To je jasno opisano i u drugom i u 7. poglavlju. I evo možemo vidjeti ovdje plemena koja su nekada bile Alemani i tako dalje i današnja plemena, odnosno carstva koje su nastala iz tih plemena. Ali istorija kaže da su Heruli, Vandali i Ostrogoti ili istočni Goti nestali sa scene. 3 plemena su nestala, 7 je ostalo. Hajde da malo pogledamo kroz istoriju da vidimo šta je u stvari Bog želeo da pokaže. I kada pogledate danas istoriju vidjet ćete ruševine koje govori još o tome. 4 velika carstva. Hajde da još jednom spomenemo. Babilon, zatim Medo-Persija, Grčka i Rim. Danilo posmatra rogove i onda je nešto primetio. I evo kako je on to zapisao. Video je 3 roga su nestala i onda se pojavio jedan mali rog. I evo kako je on to pisao. Gleda rogove i gleda. Drugi mali rog izraste među onima, a 3 prva roga iščupaše se pred njim i gleda. Oči kao oči čovečije bijahu na tom rogu. I usta koja govoraku velike stvari. On vidi jedan mali rog koji nastaje kada su 3 nestali. Vi kada uzmete istoriju, vi ćete vidjeti da su dakle nestali, kao što smo rekli, Heruli, Vandali, pa 538. godine sa pozornice nestaju istočni Goti ili Ostrogoti, a na tom mjestu treba da se pojavi jedan mali rog koji ima oči čovečije, znači ljudska mudrost, usta koje govori velike stvari, ali te velike stvari nisu dobre, nego to su hule na Boga. Dakle, prikazuju jednu silu koja treba da se pojavi na teritoriji Rimskog carstva. Istorijski zapisi upravo potvrđuju ove biblijske podatke. I kada pogledate, dakle, koja sila se to pojavila 538. godine, onda nema nikakve dileme. Hajde da pogledamo nešto iz istorije. Dakle, čitam citat koji kaže: iz ruševina Rimske imperije javlja se nova državna tvorevina čije je centralno mjesto bila papska stolica. Zato ona se podigla na položaj ne samo nov, nego različit od pređašnjih. Citat iz knjige Crkve, strana 42 i 43. Dakle, na tom mjestu gdje su bili nekada 3 plemena, 3 naroda, nestaju i pojavljuje se jedna nova sila. Uspostava jedne nove sile. Versko-političke sile. Čitamo 25. stih, evo što je Danilo rekao. I govorit će reči nevišnjika. Govorit će reči nevišnjika. Potirat će svece višnjika ili ubijat će svece višnjika. Vi danas možete da otvorite istoriju i vi ćete vidjeti samo u periodu srednjega ili mračnog veka. Koliko je vremena dato? Ajde da pročitam prvo tekst do kraja. Potirat će svece višnjika i pomišljat će da promeni vremena i zakone i daće mu se ruke za vremena i za povremena. Dakle, nekoliko stvari. Hulit će na Boga, potirat će ili ubijat će svece, pomišljat će i promenit će vremena i zakone, a Bog kaže, daće mu se određeno vreme. I ovdje se spominje vremena i povremena. Vreme je stari izraz koji označava period od godinu dana. Vreme, 2 vremena i povremena. To je 3,5 vremena ili 3,5 proročke godine. Ako uzmete da jedna godina proročka traje 360 dana, vi dobijete period od 3,5 proročke godine ili od 1260 dana, odnosno godina. I onda nije problem. 538 i kada dodate dobijete 1798 godina. To je period srednjeg veka, mračnog veka. Samo u tom periodu istorija kaže da je negdje između 60 i 100 miliona ljudi stradalo. Samo zato što su htjeli da žive onako kako to Biblija uči. Nisu bili spremni da prihvate ono što je crkva nametnula, što je crkva promenila.
Želeli su da ostanu verni, dosledni, tako kaže Gospod. Samo u Bartolomenskoj noći poginulo je 1.000.000 duša. 1.000.000 ljudi u jednoj noći. I onda nije čudo kako je ono ovdje opisano. To je ono što je Bog otkrio za Milu. Mnogo ranije, vekova, pre nego što se ona pojavila. Hajde da vidimo šta je ovdje Danilo rekao. Pomišljat će da promeni vremena i zakone. Ko može, ja vas pitam, da promeni Božji zakon? Ali ova sila, kaže Danilo, usudit će se da izmeni, da udari u Božji zakon i da ga ona promeni. I dozvolite da vam pročitam reči koje je apostol Pavle izgovorio na jednom saboru. To je bilo njegovo posljednje, 3. misionarsko putovanje. I on je znao da nikada više tuda neće proći. On je znao da sad ide u pravcu Jerusalima, iz Jerusalima ide za Rim. I on je dobio jasno nagoveštaje da će u Rimu postradati. Ali on nije bežao od onoga što ga je čekalo u Efesu. Dakle, tačnije u Miletu. On skuplja starešine svih efeskih crkava i onda im želi reći svoju posljednju poruku. Savjet, opomenu. I pazite što kaže apostol Pavle starešinama. Pazite dakle. Dela apostolska 20. poglavlje od 28. stiha pa nadalje. On ih moli. Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama. Da pasite, da čuvate crkvu Gospoda Boga koju steče kako? Krvlju svojom. Jer ja ovo znam, da će po odlasku mome ući među vas teški vuci koji neće štediti stada. I pazite što on dodaje sada. I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku, da odvraćaju učenike za sobom. Kako je Pavlu bilo teško? Bog mu je otkrio ovo. On je to pisao, ako imate vremena i čitate Filipljanima ili Galatima poslanicu posebno. Galatima poslanica da jasno govori o toj lažnoj nauci koja će se uvući. I on kaže, ako on dođe anđeo sa neba i donese drugo evanđelje, ne slušajte ga. Ni anđela nebeskog nemojte slušati ako donese drugo evanđelje. A kamoli čoveka. I njemu je to bilo teško, njega je to bolelo. Jer on je znao da će ući u crkvu lažna nauka i odvratiti mnoge od istine. Hajde da pogledamo jedan tekst iz istorije knjiga Stara crkva, strana 6 i 7. I piše ovako. U vremenu posle apostolskih dana i obraćenja Konstantina, obredi i ceremonija kojima ni Petar ni Pavle nikada nisu čuli, polako su se uvukli u crkvu i upotrebu i onda zahtevali položaj božanskih ustanova. Ni Pavle, ni Petar o tome nisu ni znali, niti su tako nešto učili. Ali kaže, to će ući u crkvu. I ušlo je. Evo jedna simpatična anegdota. Znate li da je Aristotel rekao da pauk ima 6 nogu? 12 vekova ljudi su ovo verovali, zato što je to rekao Aristotel. On nije makar ko. A jednog dana jedan čovjek uzeo pa je izbrojao. Pa vidi da nije 6 nego 8. Ali Aristotel je rekao da ima 6. I 12 vekova se to verovalo. Samo trebamo izbrojati, ništa drugo, jel da? Danilo je prorekao da će neko promeniti vremena i zakone. On je to prorekao. Da li srednjovekovna crkva priznaje da ona načinila tu promjenu? Hajde da pogledamo istorijski zapis. Evo kako kaže kardinal Gibbons u knjizi Vera proročkih otaca, strana 89. Možete čitati od prve knjige Mojsijeve do Otkrivenja i nećete naći ni jedan jedini red koji potvrđuje posvećenje nedelje. Biblija potvrđuje versko poštovanje subote. Poštena izjava. Kardinal Gibbons jasno rekao. Oni čak ne beže od toga. Oni su ponosni na to. Hajde da pogledamo šta kaže katolička enciklopedija. Evo ga. Dakle, volume 4, strane 153. Crkva, pošto je promenila dan odmora od jevrejske subote, 7. dana u sedmici,
učinila je da se treća zapovest odnosi na nedelju. Dakle, četvrta je izbačena i sada to je treća. I da se drži svetom kao dan Gospodnji. Oni jasno kažu, mi smo to učinili. Svojom silom mi imamo tu vlast da učinimo. Martin Luther, govorili smo jedno već o njemu, Martin Luther je bio odani čovjek koji je istinu tražio. On je želeo da živi onako kako Biblija uči. On je ustao protiv oproštajnica. On je ustao protiv Tekčila i ostali koji su narod pljačkali i nosili novac u Rim. I govorio, ne možemo se spasiti oproštajnicama. Spasenje je jedino kroz veru u Isusa Hrista, kroz milost njegovu. Znate da je Martin Luther zbog svoje vere bio doveden na sud u Worms. I ispred katoličke crkve Dr. Eck je vodio ovo suđenje. I kada je Martin Luther stajao i vikao sola scriptura, Biblija i samo Biblija, on mu je ustao i prigovorio i rekao sljedeće. Pazite što je rekao. Autoritet crkve ne može se oslanjati na autoritet Biblije. Jer je crkva promenila subotu u nedelju. Ne po Božoj zapovesti, već na osnovu svog autoriteta. Drugim rečima on je rekao, Martine, zašto ti isto ne držiš se onda i ovde, u potpunosti? Martin Luther nije sve razumeo, nije sve znao. I Bog mu nije to zamerio. Ali, dr. Eck jasno kaže, ne možemo se oslanjati na autoritet Biblije. Crkva je promenila subotu u nedelju. Možda da se ovo večeras vam zbunjuje, možda je mali šok. I za mene bio. U stvari, ja sam bio komunista od svoje 17. godine. Ja sam verovao u te ideale. I bio sam iskren u tome. Meni niko od ljudi nije govorio o Bogu. Ja sam doživao jedno veliko iskustvo kao mladić, kao vojnik. Ja sam se u jednom trenutku molio Bogu, ne znajući ništa o Bogu. Nikad u životu se nisam molio, nikad u životu nisam imao Bibliju u svojim rukama. Ali sam rekao, Bože, ako postojiš, učini sada čudo i sad me spasi i ja ću te verovati. I Bog je učinio čudo. U istom momentu. I onda sam ga još jednom molio i Bog mi u istog momenta odgovorio, a ja sam obećao, ceo život će mu biti vjeran. Živjet ću onako kako je njegova volja. Kako je njegova volja. U mojoj porodici, čisto ovako da vam kažem, moja majka je iz pravoslavne zajednice. U stvari, ona je ona čista crnogorka, 100%. S tatine strane, moja baka je katolkinja, 100%. A moj deda je evangelista. A jedino ja pamtim baku da je znala nedeljom da ide u crkvu. I jedino sam kod nje znao vidjeti neke knjige koje su govorile o Bogu i od nikoga više. Iako na meni nikada ništa nije posebno govorila. Kada sam ja počeo da čitam Bibliju i počeo sam da se molim, ja sam bio iskren u tome. Ja nisam imao nikakve predrasude, nisam imao nikakvog temelja. Ja sam rekao, Bože, činit ću onako kako je tvoja volja. Kada sam ja došao, čitajući Bibliju do subote, do 7. dan, ja nisam mogao da dođem k sebi. Nikada nisam u životu to čuo. Ja sam smatrao to i jevrejsko. I onda sam počeo da istražujem, da kopam, i kroz istoriju, i kroz mnogo šta. Ali, do toga nisam razumeo. Čitao sam. Moj deda je umro, a njega sam jako volio. I ja sam otišao u Crnu Goru. I kada sam tamo otišao sa majkom, moji ujaci su mene napali. Kako si ti mogao da odeš u neku crkvu koja svetkuje subotu? Ja pitam, kaži mi, ujku, čemu je problem? Nedelja je sveti dan i nedelju treba slaviti i tako dalje. Počeo meni pričati. Ja kažem, ujko, ti meni nikada nisi govorio o religiji. Dok sad ja nisam počeo da čitam. Dobro, evo, nema nikakvih problema. Ja moguće, ja sam mlad da sam pogrešio. Ja mu dam Bibliju, pokaži mi šta treba da radim da ne grešim. On kaže, ja to ne znam. A kad bi ti pitao sveštenika, on bi ti rekao. Ja kažem, dobro, onda ću da ga pitam. I pošto su sutrada nosili ono koljevo na
posvećenje toga, ja sam otišao sa mojom tetkom. I ja njega pitam, kažete mi, ja sam počeo čitati Bibliju, ja sam ovako malo zbunjen i neke stvari ne razumem najbolje. Ja kažem, čitam kalendar i u kalendaru piše 4. zapovest. Pitam je njega, na koji se to dan odnosi? On mi kaže, na nedelju. Ja kažem, da li ste bili ljubazni da mi to pokažete iz pisma? Iz Biblije. Ja to ne mogu da nađem. Postoji 8 tekstova koje sam ja našao. Samo 8 tekstova koji govore o nedelji. Ali kao prvi dan u sedmici. A ja njemu onda kažem šta sam ja našao, pa mu počeo čitati par tekstova. A on stao, kaže, znaš šta, to je Stari Zavet o jevrejskom. Pa rekao, tako sam ja mislio. A ja onda počeo čitati iz Novog Zaveta. A on stao, pa ne zna šta da mi govori. Kažem ja njemu, ajde da razumem i to. Stari Zavet, subota, Novi Zavet, nedelja. Ali Isaija kaže da će na novoj zemlji ponovo biti subota. Pa kakav je to Bog? Danas kaže ovako, sutra onako, preksutra ovako. A tu je bio jedan dedica koji nikada nije tako nešto čuo. On je ovako stao i gledao. Moja tetka zinula i ne zna šta da kaže. Ja sam bio stvarno ljubazan, ja sam iskren bio, verujte mi. Nisam došao da provociram. A on ima odgovor. I kad smo mi došli kući, kaže moja tetka, nemojte da, kad ništa pitate, kaže on zna bolje od sveštenika. Ja to nisam mislio. A ja sam bio iskren u tome. To je bio moj početak. I ja i dan danas iskreno istražujem pismo. Ja se osjećam kao da se nalazim ispred okeana, a predavno je veliko more za istraživanje. Biblija je puna toga što možemo da naučimo. Puno toga. I svakoga dana ja se divim kada nešto naučim novo. I evo, želim nešto podeliti sa vama. Oprostite što sam malo napravio diskusiju. Idemo dalje. Hajde da pročitamo izjavu našeg Gospoda. On kaže u Malaki 3.6. Ja, Gospod, ne menjam se. Ja sam isti. Ja nisam jučer rekao jedno, danas ovo, a presutra drugo. Nema promene. I zato on kaže, vi niste istinuli jer ja se ne menjam. Bog je isti. I on se nikada neće promeniti. Njegova reč je nepromenljiva. Apsolutno nepromenljiva. Božji zakon, kazali smo, je slika Božjeg karaktera. I upravo zato što se Božji zakon nije mogao promeniti kad je Adam pogrešio. Pa se Bogu je lakše da promeni jednu zapovest. Idemo dalje. Ali ona se ne može promeniti jer je to deo njegovog karaktera. Plata za greh. Za prestup jedne zapovesti smrt. I on je došao da plati to. Zato što se to ne može promeniti. Pazite, Bog koji je zakonodavac ne može promeniti. A tamo se pojavi neki čovjek i kaže, ma ja ću to promeniti. Ja imam autoritet. Ma ko si ti? Ko je taj koji ima autoritet? Ko se drznuo za tako nešto? Božja reč, Biblija nas želi upozoriti da se tako nešto dogodilo. Lažna nauka, promena. I najveća promena koja je napravljena je upravo dan od odmora. Ja sam planirao da to govorim jedno veče kasnije, ali moram reći kad mi je to sad tu. Na kraju, dragi moji, na kraju, pred Hristov drugi dolazak, sve će biti bukvalno podeljeno između dve grupe. Božji zakon i 4. zapovest koja kaže 6 dana radi, a 7. dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nema raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoj, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoj, ni stranac koji među vratima tvojim. U njoj se nalazi nešto što je pečat svega. Ceo Božji zakon je tu sadržan, pečat toga. Zato što jedino 4. zapovest govori o tome. On je stvoritelj, to je njegova titula, njegovo ime, božansko, i njegova teritorija vladavine. A državni pečat mora imati ime, titul i teritoriju. To je sadržano u 4. zapovesti. I zato je Satan učinio sve da promeni tu zapovest da bismo izgubili sliku pravome Bogu.
I na kraju oni koji su verni Bogu, to će biti znak između Boga i njih, oni će dobiti pečat o kome čitate na kraju u Otkrivenju i postojete nešto što je nametnuto, to je žig. To nije onaj čip o kome pričate, to je baš nedelja. Dan lažnog odmora. I sve će biti bukvalno podeljeno. Ja bih mogu da vam pričam 2 sata najmanje o tome što će biti. Ali, dragi moji, želim da vas upozorim kao što je to Pavle kada je bio na 3. putovanju. On vapi, on prosto želi da im kaže, ljudi, znajte da će se to dogoditi. Mi živimo u vremenu kada će svet bukvalno biti podeljen. Čujete novi svetski poredak? Ste čuli za tu misao? Pogledajte američku novčanicu od $1. Na njoj piše novi svetski poredak. To nije nešto što se pojavilo pre 20 godina. Kada sam bio u Bosni, imao sam svoje redovne radio emisije i jednog dana ja dođem kod direktora, glavnog urednika i pitam ja njega, kad mi nešto na vestima slušam stalno neki novi svetski poredak, ja nemam pojma o čemu se radi. Reci mi, molim te, šta je to? Znate što mi govorio? Nisam očekivao ovaj odgovor, ali bio iskren. I rekao, nemam pojma. Ne znam. Mi smo to dobili i ja to samo dajem da pročitam. Ali ja nemam pojma o čemu se radi. A mi kaže, ali ja sumnjam da ti ne znaš. I ja sam ostao s njim u razgovoru satima i govorili smo o novom svetskom poredku. O toj ideji koja se želi nametnuti svim ljudima, gde će biti jedan autoritet, jedna vlast, jedna religija, jedan novac. I svi oni koji nisu spremni da se poklone novom svetskom poredku, pitali su čovjeka koji je bio prvi za to. Pitali njega ovako, šta ako neki čovjek nije spreman da prihvati novi svetski poredak? On gleda i nasmije se. Pa kaže, kako misliš to? Pa neće da prihvati jednostavno. Pa kaže, njega neće biti. Pa šta ako neki narod ne bude hteo? Pa kaže, neće da biti. Tu nema kompromisa, hoćeš ili nećeš. A taj novi svetski poredak će podrazumevati sve ono što se suproti Bogu. Nasilna religija. Amerika će skloniti amandman broj 1 sa kojim je ponosna. Neće više biti verske slobode. Ali neću sad o tome puno bi izgubio vremena. Hajde da se vratimo tematici. Egipćani, Babilonjani i drugi narodi obožavali su sunce kao svog Boga. To je njihovo božanstvo. I evo, hajde da pogledamo malo samo. Egipat vam je poznat i oni gradovi koji su građeni u čast Boga sunca. Ali ono što je mene iznenadilo, jednog dana ja sam došao u Doboj. Imao sam neke obaveze u opštini i onda kad sam došao, gledam ispred opštine. Znate šta je ovo? Obelisk. Ljudi moji, otkud ovo u Doboju? Jesu vi iznenađeni? On je u čast Boga sunca. U Bosni, u Doboju. Nisam mogao da verujem. Iznenađen sam bio. Da sam otišao na neko drugo mjesto, ne bi me iznenadilo. Kako se obožavanje sunca uvuklo u hrišćansku crkvu? Neznabožaški narodi, spomenuli smo, i Egipat, Bog sunca Ra. Ako odete u Vavilon, u Grčku, Rim, bilo da vi ćete vidjeti, narodi su obožavali sunce kao svoje božanstvo. I u čast Boga sunca oni su prinosili decu. Ne znam, ovaj klip mi nešto stao. Ali pokazuje, evo, nadam se da će krenuti Petru, gde jasno vidite, recimo, stepenice koje su vodile do vrha. A na vrhu je bio oltar gde su prinosili svoju decu, Bogu sunca. Kada čitate kroz pismo, vi ćete vidjeti da je čak, nažalost, i jevrejski narod prinosio decu svoju kao okolni narodi Bogu Tamuzu. A o njemu ću govoriti u petak. Strašna stvar. Strašna stvar. Rimska država se raspadala, a onda na presto dolazi naš Nišlija, Konstantin Veliki. On je imao problem kako da učvrsti vlast. U njegovo vreme bilo je mnogo hrišćana, ali hrišćani koji nisu bili priznati
I ako gledate kroz istoriju, vi ćete vidjeti kako su rimski imperatori progonili hrišćane. Kao zveri. Završavali su u arenama. Strašno vreme. Ali oni su rasli, sve ih je više bilo. S druge strane, Rim je bio paganski. A on je želeo da napravi neki kompromis između jednih i drugih, da ih pomiri i da ima sigurnu, stabilnu vlast. I Konstantin odlučuje da 7. marta 321. godine izdaje jedan zakon. I evo, čitamo ga. Dakle, možete ga pronaći u kodeksu Justinijanu, volumen 3, strana 12 i 13. A on doslovno glasi ovako. Usporedite ga malo sa 4. zapovesti, vidite kakva razlika. Neka se na časni dan sunca svi gradski službenici, zanatlije i stanovnici gradova odmaraju. Samo oni koji se bave zemljoradnjom mogu slobodno obavljati poslove, jer se dešava da koji drugi dan nije tako pogodan za sejanje i obrađivanje vinograda. Ne sme se dopustiti da zbog neiskorišćenog pogodnog vremena propadnu dragoceni plodovi koje nam nebo šalje. Dakle, on hrišćanima dozvoljava slobodu. Više ne morate se kriti po katakombama i šta znam. Vi možete slobodno ispovedati svoju religiju, rekao je Konstantin. Ali budite vi malo fleksibilni prema vašim komšijama koje slave nedelju. Dakle, nije on zabranio i rekao, vi ne smete više slaviti subotu. Ali je naglasak dao ipak na nedelju i slavljenje nedelje. To je bilo 7. mart 321. godine. Idemo malo samo dalje u istoriju. Ja vas vodim sada do sabora u Laodikeji, koji je bio 368. godine. Sabor u Laodikeji u svom 29. kanonu donosi ovakav dekret. I kaže, hrišćani ne treba da odmaraju i lenstvuju u subotu. Već toga dana treba da rade. Neka svetkuju dan Gospodnji, misleći sada na nedelju, neka se čuvaju koliko je moguće da ne rade u taj dan. Ako bi i dalje svetkovali subotu, neka su prokleti. Kanon u Laodikeji, dakle taj sabor, dekret, u svom 29. kanonu proglašava sve one hrišćane koji dalje nastavljaju da svetkuju subotu, da su prokleti. Od tog vremena počinje veliko progonstvo hrišćana. Oni koji nisu prihvatili zapovesti crkvene. I zato istorija kaže, do 100 miliona ljudi je stradalo. Samo zato što su želeli biti verni. To je bio njihov jedini greh. Ali oni su odlučili da budu verni Bogu i da ne prihvate, dakle, u ovaj važni dan od odmora. Postepeno nedelja je bila prihvaćena umjesto subote. I pogledajte sada, Isus kaže, ja sam put, istina i život. Ja sam život, ja sam put. Za Sotonu, Isus je rekao u Evanđelju po Jovanu 8:44, da je on laža i otac laži. On je sve laži smislio. On je podmetnuo svaki falsifikat. On vara ljude. On gospodari. Dakle, postoji samo Hristos i Sotona. Dva gospodara. Nema trećeg, nema neutralnih. Ja ne mogu reći, mene to uopšte ne zanima, mene religija ne zanima, ja imam svoj život. Ne postoji tako nešto. Čim sam nezainteresovan, neopredeljen, ja sam već stao na stranu Sotone. Ovo je borba između dobra i zla. Borba u nama. Nema neutralnih, nema neopredeljenih. I da vam kažem, za mene je najveća vrednost život. I ja ne želim svoj život tako lako da izgubim. Ne mislim na ovaj materijalni, manje više šta će s njim biti, nego na život koji mi je Bog dao. Život tek dolazi, život koji ima smisao. Jer je život u Bogu. I evo šta Isus jednom prilikom kaže farisejima koji su uvek, dakle, znali da prigovaraju njemu, on kaže, zašto vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje? Izmislili ste 1000 običaja. Postojalo obredno pranje suđa. 29 molitava je sadržavalo obredno pranje ruku. Tačno se znalo kada se peru prsti, kada se pere
do dlana, kada do lakata, kada se podižu ruke prema gore, kada prema dole. Sve su to bile molitve koje ste morali izmoliti, pravila koja su bila. Evo samo malo, jedna digresija. Jedan Jevrej, ortodoksni, u kome sada govorimo, koji je postao običaj, on je bio dužan pre jela da opere ruke. I jednom prilikom u zatvoru, jednom rabinu, doneta je čaša vode. I taj Akiba, kako se zvao, on je tu vodu provio i oprao ruke. Pita njega stražar, čoveče, kaže, šta je s tobom? Dobio si tako malo vode, a ti si oprao ruke umjesto da popiješ to. A on kaže, rađe ću umreti od žeđi nego da prekršim običaje starih. To mu govori kakav je stav bio. To je ono što su nametnuli književnici i fariseji narodu Izraeljevo. Odvojili su ih od pravog, istinskog zakona i onoga što je Bog tražio, a uveli su svoje. I Isus im kaže, vi zapovest Božju da biste sačuvali svoje običaje. Dragi moji prijatelji, da li bi danas Isus to isto rekao našim savremenicima, našem vremenu? Spremni ste da svoje običaje sačuvate, ako i da kršite zapovesti Božje. I četvrta zapovest, silom autoriteta Rimske crkve je promenjena. I danas ljudi se ne pitaju otkuda, zašto. To je tako moj otac, moj deda, moj pradeda. To je naša stara vera. Ma nije stara, ljudi, to je najnovije. Nemojte da vas varaju. To nije istina. Jedina stara vera je vera Avrama, vera Mojsija, vera Adama, vera Isusa Hrista, apostola. Ona se nikada nije menjala. Nikada. Ali je đavo želeo kroz celu istoriju da podmetne falsifikate. Ja ću još o tome govoriti u petak. Kad preživimo sutrašnji sud, je tako? Ali neće biti strašno, ne bojte se. I evo čitam tekst 1. Jovanova 2.4, koji govori, poznajem ga, ja poznajem Boga, a zapovesti njegove ne drži. Šta Isus kaže? Pa nisu ovo moje reči, ovo su njegove reči. On kaže, to je laž. On vara samoga sebe, to je laž, to je prevara. Da li volite da živite u laži? Ko to voli? Pa niko. Ali najpogubnija laž je religijna laž. Najveći ratovi na svijetu su vođeni u ime religije i zbog religije. I iza svega stoji đavo i Sotona sa svojim lažima. Laž. On je laža i otac laži. I ne stoji na istini. Jer nema istine u njemu, kaže Isus. Kad govori svoje, govori. Jer je laž, lažo i otac laži. U Otkrivenju 12.17 kaže za narod posljednjeg vremena, za crkvu Gospodnju koju on ima kroz svu vekove, to će biti zadnje večer, o čemu ću govoriti. I razgnjevi se zmija, đavo, na ženu, Hristovu crkvu. I otidat se pobije sa ostatkom njena semena. Dakle, nema te crkve u velikom broju. Ostaje na kraju samo ostatak koji ima karakteristike. Koji drži zapovesti Božje i ima šta? Svedočanstvo Isusa Hrista. Ovo je svedočanstvo, jer ovo svedoči, pismo govori. 66 knjiga govore u prilog Isusa Hrista. 39 u Starom i 27 u Novom Zavetu. To je svedočanstvo. Ja bih rekao večeras mi se nalazimo na odluci. Odluci života. S jedne strane imamo Bibliju. S druge strane imamo tradiciju. S jedne strane imamo Božji zakon. S druge strane ljudska pravila. S jedne strane gdje Bog imate istinu, a sa Sotonine strane imate zablude. Original ili ćemo prihvatiti falsifikat. Vernost Bogu ili ćemo biti neverni. Hoćemo li se opredeliti za Boga ili za Sotonu? Mi odlučujemo. Mi odlučujemo. Mi se nalazimo u dolini odluke. Ako imate ljubav k meni, Isus kaže, zapovesti moje držite. Ako imate stvarno ljubav, ako me volite, ako sebe nazivate hrišćanima, ako smatrate da ste hrišćani,
onda budite hrišćani. Živite onako kako je to moja volja. Držite zapovesti moje. I dozvolite za kraj. Završavam sa jednom pričom. Jednim događajem koji se odigrava u jednom malom selu gdje je izvan sela živio jedan mudar čovjek. I njegova mudrost je bila nadaleko poznata. Svi su pričali o tom mudrom čovjeku. A dva dečaka živjeli su u tom selu i slušali su oni o toj mudrosti, o mudrom čovjeku. I jednog dana, jedan od ove dvojice došao na jednu genijalnu ideju. Kaže on svom drugaru, imam ideju kako da nadmudrimo ovoga mudrog čovjeka. A ovaj pita kako? A on kaže, uhvatio sam jednu malu ptičicu. Otiću ja kod njega, pa ću ja njega pitati, mudri čoveče, kaži mi da li je ova ptica živa ili mrtva. Ako mudrac bude rekao da je ptica živa, ja ću malo stisnuti, pa ću mu pokazati da nije pogodio. A ako mudri čovjek kaže da je mrtva, ja ću pustiti, ona će odletiti i opet će pogoditi, opet će promašiti. Znači, sad ćemo ga nadmudriti. I tako njih dvojica srećni, ponosni, što će oni da nadmudre ovoga mudroga čovjeka, dolaze kod njega i onda ga zovu. Izađe ovaj mudri čovjek iz svoje kućice i oni njemu kažu, mudri čoveče, slušali smo puno o tebi i došli smo da te pitamo, da li je ova ptičica u mojoj ruci živa ili mrtva? A ovaj mudri čovjek pogleda ovoga dečaka od pete do glave i reče mu ovako, dragi moj dečače, život i vlast te ptičice nalazi se u tvojoj ruci. Kako mi se ovo dopalo? I dozvolite da ovu mudru izreku upotrebim za ono što sam večeras govorio. Tvoj život, tvoj večni život je u tvojoj ruci. Ti odlučiš. Bog želi da te vidi na nebu. Ali ti odlučiš. Ja sam odlučio. I to šta god da mi se dogodi u životu, kroz čega god da budem prolazio, ja imam stav. Ja ću slijediti Boga. Pa šta god da se dogodi. A vi? I vi. Hajde da se zahvalimo Bogu za to.